Salama merampak laku kita solanasang. Salama mentama minggu Advent mak penduan. Minggu-minggu Advent untun dan pengkilalata tidak dua kamarampasan lata ingaran. Mak pempisan na mak otolan kurre semangata sia untandai gaina tu kadadianna Yesus Kristus. Mak penduanna mak otolan kamataparanta ungkampai tu karampuanna sule Yesus Kristus sia umpama toto kapatongananta unolai lalan kasalamaran. Mak kurre sumanga duka ki sola PWGT belan nama masena puang urondongi narampo lako allo umpengki lalai kadadian maapel 55 na yatu pengkamoyata lana arangi kada masokan kumua di pamatasak susi salaka kombongan masalo na puang mai komuta bendan tangkaran Pak Pudian maindan nang maindan. Kombongan masalo na puang ta paranduki tu kamenombanta ia tu patunduan ta umpotete sangan na puang tumangka umpada di langi solalino salama dia memintu to masallo narampoi miriki kamarampasan lan pak kamesianna Yesu Kristu puang ta sialah koduka kalemi tama dokong
lan tengka ke edeta kita tahu mangka na pilelang sa puang matua nenne ebang tapogau tua pa magiigiran dio olona apa atu totemo na bengki atu puang matua rampo unnakui tu dio na kasalanta o ambe daw suruga inang kikanasay kumuatar to malam makan tang paabelakan latuo situru aluk tupura mi pondok lako kami nenne malilu tu tanga aki malilu tu penangki na mendadia agan megiigiran di olomi siya mendadi batu katitodoan lako padangki tolino totemo opuang rampokan umpama diongan penangki sisola minto kapenastanan ami pagarri ikan puang situru kamasokanan pasak kemi Tarima mi te pengakuan kapenasanan ki opuang narapat talang tu penangki tontong umpudi umpakalabi komi lako kamu solanasang tutukulan kapenasanan di pamanas sa sule tu kareba kamasokanan di may puang matua iya moto na di pasombo tu paakaboro na puang matua lako kaleta kumuamang kamo na suatu anak tungga na tama telino anna tete dio kalena anta tuo iya moto agan na paakaboro kumua tayo nakita mangka ungkamasay puang matua sanganin na iya tumangka ungkamasay ki siya mangka usua anak na mendadi suru usteroy mintu kasalanta taparang itu Peturona katuan baru lamay Pilipi pasal amisa ayak kasera selako ayak 10 perangimi te Peturona katuan baru na indesia tu kupalaku dikua anna sakerangan-rangan na tu pakaboromi diona kapatandayan siya mintu kapaisanan miurungan ni paisan usudi umbanna tumairingan na ammi masero siya tae mi pamatana landa lako allona Kristu Lamay Lukas pasal amisa ayaan 67 sa lako karua pulona. Yaitu Sakaria ambe na naponoy penamasallo na nama para dede nakua. mintu na kadipakiran lako nasang puang kapenomban na to Israel lana den mo mamasena kamaranga to napilay napadenan ni kanila abakan Siya napabendanan miki tanda kamarendengan lan banwan na Daud taun na. susi tu kadanna mangka napasun bintu nabi maserona tempon diomay Kumua antalesu dio may mintu ualinta sa dio siya dio may 5 na mintu tung kabiri ki. kumuha na sunduni tu mamasena lako nene to dolota siya naglalay pole tu pangalu madatunda Siya tu kada mangka na basay nene todolota Abraham lana pakamasian lako kaleta. ia kelesuki dio may mintu walinta tayo mo talamataku mengkorong lakon Si kambi miki kamaseroan siya kamaloloan dio olona lan mintu allo katuanta. Naya iko anakku iko mula disanga na binna puang patodoran lana ya pasakaran ni lalana Laung pesanan ki kama karimananta lako tu napilei tu dio na kadipadian kasalanna. Dalam pena mamasena puang matua
Ia parang tu daw Madonna. Saya mau lambiki. Anna kaanan lako tulalan kamalilinan sia naungan ni bayo-bayo kamatean sia pateke ki mata kalambanan lako lalan kasalamaran. Sakapua na mitindepia. Sapono na pinamasal lan batengina. Dia bang milupada pangalaran. Selapun papikitanan na kalena lakoto Israel. Kombongan masalah na puang nalambi at tunna latanay umbasay tudio na sura menurun na puang lata pasadia tu talo paabasan bungaan na lamay maliaki pasala talo ang kabungaan na sila ko ang kamapiliman na paabasan maapenduan lamay pilipi pasala misa ayat talu selko ayam apes 10 misan na paapasan maapen talun lamay Lukas pasal talu angka bungaan na selko angka maapendanan na dolo di may latabasa siya tanan nung tukadan na puang melo kita parapa itu penanta tapalaku patunduan tamas sambayang. Rampokan makurre sumanga dia olo mala abi imi o ambe mamasilan suruga lan melambi totemo. Kurre sumanga atu mamasemi kurre sumanga atu pakaboro mi o puang tu nenne mi papayan dadilang katuang ki kami taumi. Tontongkan mi pamatoto unulay mintu agan lan katuangki ana melambi to temo opuang ki kurusumanga belan na mamasemi yang kimaadin si pulong misa sola misa rampo menomba umpudi sangammi ya tu tommi larampona inde banua kabusungammi ya tu pantanjona luongan banun na si misa na opuang mintu na dadi belan na pakamasemi ya moto opuang mamali itu penangki la urangi la unanung itu dia na kada katonganami pasake kan opuang ponoi penamasalo tu penangki angki madin unanung melo te kadami angki tandai tu patu borong nalan katuangki angki tontong umpogoi yang mote tu pas sambayangki tu kisorong maatete lasangan na puang ki puang Yesu puang pela abak kasalangki amin. Bunga na Pak Basanta dia lalan may maliaki pasala talu ayat misa selako 5 maliaki pasala talu ayat misa selako 5 kadan na puang tongan na kusua pesuangku tulau parandan lalan dia oloku simpolo saya mitu puang tumidaka lako banua kabusunganna
Ya mo tu malaika kasibasian tumika mali tongan na lasai kadan na puang na mintu makdandan maritik. Apa mindara ungkulay umpatanani tu allo kasayana sia mindara ma din labendan kesomboy belan na susi api tomak kombong sia susi sabun tomak galantang. Belanda laun no ko ung kombong salaka siang pamatasaki. Lau seroi batik na lewi, sia lau sudi, susi bulan, sia salaka, kumua, anna pemalaran ni lako puang tu pemala, situang kamaloloan. Atu iya to, ya tu pemalaan na Yehuda, sia Yerusalem, lana ala penanna puang, susi tu allo dolo-dolona sia taun lendu. Laku reke komi ma apoloi salu sia madoina empo salai tuto balik mata. Tuto pasandak salu lako rampanan kapa. Tuto umpalau sumpah tangtongan. Tuto umpatadang sarona to sumaro. Tuto umpakario-rio baine balu siapia biung, tuto untumpu tosae apatae nakataku na kadan napuang na mintu makdandan mariti. Susi moto tu kadan napuang. Kadan napuang matua mapenduan yang mutu dia dalam mai surah na Rasul Paulus lako to Filipi pasal misa ayat 3 salako ayat 90 misa. Tilantao ko milan pinangku, makureso mga ona langan kapinumbangku. Tontong na aparano lan minto pasambayangangku, umpangan luang komi. Kupilan na kasih sangainan mi, langka di palolongan na kareba kaparanuan, tempon diomay, allo di paranduk na, say lako te totemo. Kutapay ite yan nate, kumapuang matua tumangka paranduk misa pengkarangan melo dio kalemi. Ia duka laung pasundun ni selako allona Yesu Kristo. Inang sipatu na alamat timbang susitu diona kamu solanasang bilan naku palan nara komi pakamu solanasang pada ki napa pa kamasean la ia tongku dirante basi la ia tongku pebali sia umpe manasai tu kareba kaparanuan dan napua matua usabina aku mua tumba mamaliina penangku lako kamu solanasang diona kama masyanna Kristo Yesu na indesia tu kupalaku dikua anna sakerangan-rangan na tu pa akaboro omi dio kapatandayan sia mintu kapaisanan miurungan ni paisan usudi umbanna tumairinganna ami masero sia taemi ma patana landa alako allona Kristo. Siana ponoi komi buah kamala amburan tete dio Yesu Kristo umpabutuan kamala abiran sia kadipudian puang matua. Susi moto tukaranna puang matua. Haleluya. Masalon na puang melo kebendan ki solanasang latabasa tu Lukas pasal atallu angka bungaan na selako angka maapennanan na pengkarangan na Yohanes iya ton na maaton 15 mo tu kadatuan na datu kapua Tiberius ton na Pontius Pilatus tomara dio Yudea
Na Herodes datu dio Galilea, na Filipus yuluna datu dio Iturea, sialan parentana Trakonitis, na Lisanias datu dio Abilene. Tonahanas sola Kayafas tomina kapua, narampui mi kada napuang matua ti Yohanes, anak na Sakaria dio padang pangalaran. Saya mi Yohanes lakoliliina sali Yordan, umpa pangadaran kadidioran tanda pengkatobaran, tu napotete kadipadean kasalan. Susi tulan sura paparundena Nabi Yesaya kumua. Den gamaran na tau me tamba dio padang pangalaran, pasak kami tu batat tanah puang, rantai mi tulalan na. Mintu na lombok la dibumbun, siya mintu na tanete na butu la dirantai. Siya iya tu lekko na la dipakalolo, siya iya tu tang marantena la dirantai. Siya mintu na marapatau lan untiro kasalamaran diomay puang matua. Rampo malambe na kadan na puang matua. Yari mau patongan tumintu to umperengi kadan na puang matua. Ana tontong ungkari tutui lalu mintu tengka keedena. Kurre sumanga puang. Bunga-bungaan na laku kuah salama marampak lako kita solanasang kita tula rampona inda mano kebusungan na puang saya tu sang suluran tu pada diolu ongan benon na si misa-misa. Ya tu kadan na puang matua tulatanan nung lantal lupa abasan mang kata bahasa nina. Ya tulatanan nung yang mutulam maleaki pasal atal lu angka bunga anak saya ko angka mapel limanna. Di pakondi lamisa apa nanungan tema yang mutunakua di pamatasak susi salaka. Di pamatasak susi salaka. Yang na dibenan tama bahasa Indonesia dikua dimurnikan seperti perak. Kombongan masalah na puang yang tananungan di langkatuanta maadin ki lama akada kumua si patu ki lama akada kumua ia tu puang lendu tongannya mamasena liu kaborona lako kita yang tasule ungkitai umbasai lamai surak kadadian ia tu napada di puang telino sola isinna mintu angge maritik na pada dinasa nga dolo allo maapennanan na padadi na tampay tutolino patuanan na kumua sadya nasa nga mo namane padadi batu na tampay tutolino minto una na pasada nasa nga mo puang na padinan nasa nga miki ipuang naanga apung matua kumua denau pa ne totolino tau panampa malaabi iku lamarampa tukatuanna ya jadi Tuhan menjadikan semua ciptaannya
Setelah itu menciptakan manusia dengan harapan bahwa manusia akan hidup dalam damai sejahtera. Iyan tapelada isi taruh na to tatiroy siya tabasay umban nakuha puang untambay Abraham. Ya ti Abraham kusanga tapanganasa mo tatandena sa mo kumua. Ia mo ambeeta ambeena mintu toma patongan. Ia to natambay puang to Abraham lamay tondona la umpatu tondoko tutangnisan pa tae panisan ni tae panatandai napasakke puang tukatuan na Abraham. Nako puang iko lamendadi ambe na mintu bangsa lamendadi ko bangsa kapua siya lamendadi ko bangsa dipasakke tangyaman na dipasakke sangadida duka umpasakke mintu bangsa. Dia adalah menjadi bangsa yang besar, keturunannya akan menjadi banyak, dia akan diberkati dan juga menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Ia moto na naipayan kumua ng lendo mamasena tu puang panampa malaabi ita. Tatiroy kade. Umbasus itu kalingkan katuan na to Israel. Tumangka na pilay lang sa apuang matua. Tumangka na pasak ke puang matua lang katuan na. Tae sengaan na ya to Israel tontong bang batuk nenne bang batuk umpogao tang situr ulalan pak porean na puang tontong kapala batu nenne bang makarra pena tontong bang umpatongan kalena sidi-sidi yang tabasay ya tuto Israel nenek edu kabang petsu sidi-sidi tibe ekui lako pong matua kama-kama mo yan na ya tu pong matua biasa mo ya mo lamparentay saba apa turpo kada ya mo ladadi namun apa yang terjadi? Puang umparampo ukungan. Dia menghukum. Ketika orang Israel melakukan kesalahan, Tuhan adil, dia juga menghukum. Ukungan na parampo puang lako to Israel patun na kumua na mengkilala an nama adin sadar teto Israel anna sule mengkaula lako puang. Lendu mapariina tu katuan na to Israel ketabasay. Ya ton na dibuang, bukan dibuang lako Babilonia, naparenta to Babilonia. Lendu mapariina tu katuan na. Baisus ito ton na dikuam nakuan nenek todolo tanpa kadek kumua ya ton naparenta ki Balanda pak aparen nenek bang patestila diko pak aparenta Balanda ia mau dikaato tunda saading siana alami to Israel ton na dibuang di Babilonia. Apa susi moto moy anaton tongobang umpogo kadake na tetolino ia tupuang nang tontong dukabangnya rampoy ya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka walaupun mereka berdosa tetapi Tuhan tetap
berada bersama mereka dan mendatangi mereka. Lan pa basanta nina lam maliaki tanda malina puang matua lakoto Israel narampoi tu taunna pesuanna yamotu Nabi Maleaki. Iate Nabi Maleaki baya apa ariaya atuna surak apa yang nadi kita atu sinna makarra aduka ponno pa pakilalalan matumbay sabaa yato na atu yato mangka mo kulelen na kumua makarra atu penanna teto Israel ya mo to napaki tu taon na ya mo tumaliaki kumua narampo pakilalay denau pa na teto Israel maadin mengkau lasule. Muy anda membela mo may olona puang teto Israel. Apa menang tontomay na kamali ipuang. Yato narampo tu pa pakilala lako kalena tu naparampo maliaki tu di bahasa nina siya landu kami Lukas di pokada nina ya mo tu Yohanes Pembaptis tau pesuan na puang rampo umbokada tu dio nakareba kamasokanan kumua mengkatoba mo komi belan na iya tu puang lasai mo. Tampemi tumintu penggauran kale penggauran lino amisule mengkara apa lako puang. Ia mo teti di pokada lan ulelian maleaki nina lantema pa nanungan attu totemo kumua dipamatasak dimurnikan batonan na kumua kita tu tahu panampa malaabi na puang lendu kianggata dio olona puang dia lapa apa sosian nina di kuah susi salaka ya perak sungguh sangat tinggi nilainya ya pinna disanga perak murni pi matasa kapi namanya disanga perak yan nadem pacampuran nadem parauna bisa pa dikuato KW1, KW2, KW3 tanya apa perak to susi duka moto tu katuan na tahun na puang tangyaman na to Israel atu iya to apa kita duka tahun na puang atu to temo lendu kianggaana tu kaleta di olona puang talalora kadipokada kumua kita mau tu panampa malaabi ina kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia dan sangat berharga. Apa lan katuanta nenne kerau badisanga kerau ada campuran seperti perak tadi ketika belum menjadi perak budak bangaya tu penggauran budak tontong bangaya tu dosa dadi siya tapoga ulan katuanta yang metot tadi sangat karawan ia moton na diben narampo tu pesua na puang maleaki Yohanes Pembaptis rampo lom pakilalaki den no pa kumuan na tu katuanta tu kerau mo belanna tontong bangki umpoga udosa kemaadin ni anna di pamasero di olona puang itulah yang dikatakan dimurnikan seperti perak. Jadi ya tu puang, ya tu nanga, ya mau tu katuan masero. Umpogawi tu mintu apa naanga penanna puang. Ya mau tu dipokada kumua la di pamatasaka susi salaka.
Yanta bahasa batu tarangi umba di kuat prosesna tu unggaragai tediona salaka nina nama ade mendadi salaka matasaka lendu kalandona prosesna ternyata harus ditunulan api ya malas sutongan malas cukup panas ditempatkan di tengah-tengah sehingga campuran-campuran debu-debu kotoran yang melekat di perak itu akan terpisah, lesu, malai. Bisa dibayangkan dengan orang yang membuat perak. Pasti nang lenduk malah sun atau nakampai. Bisa patuna pak atikki api. Ya mau itu pak pasusian di pokada. Ya tu pande ya mutu tahu pesuan na puang kita solanasang ya tu di pamatasak ya mutu penggauran siapena umbala di kuah usoyanan ni anama adin rampo melo lako puang. Namun ini membutuhkan proses yang sungguh luar biasa. Belana apa? Lama parri iki, laun nolai ki kama parisan, laun nolai ki kama susan. Bahkan nyawa bisa menjadi taruhan. Apa susi moto tontong nakana sai menanta kumua kita tona kamai sai puang kita tona alu mau puang. Tak adalah sabiangan ki, dia tidak akan membiarkan kita. Ya mote lan minggu Advent, minggu pananungan mak penduan atu totemo. Latane unanungi tudiona mamasena puang matua tu mangka na papayan lan anakna ya motu Yesus Kristus. Apalagi selain ucapan syukur bagi Tuhan karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia menjadi penyelamat kita. Ia moto nang apuang kumua ia te taungku kena mengkaulah siamo. Lan minggu pananungan padahal suleki kakak-kakak kaleta. Yang nekung kakak-kakak kale mengoreksi diri. Kumua kita te tau pesuan naki puang matua. Apa tu patunta dadilan telino. Ya to tula mendadi pokok pananungan ta. Apakah ita? Apa tujuan dari hidup kita? Hidup yang dipenuhi oleh Kristus. Lan katuan naku bahasa sidik lan katuan na tetalu pesuan na puang nina maleaki Yohanes Pembaptis na Rasul Paulus mangkau nolai kama parisan duka ya. Jadi mangka kina patiron pak tulang danan tuladan nih mereka sudah menunjukkan contoh teladan yang baik yang akan kita teladani di dalam kehidupan kita. Nah kuah Rasul Paulus mui mate ki mui mapari ki apa yaitu kurre semangat langan puang kurrean semangat talangan puang matua inang tonton bang ayala dipakendek. Rasul Paulus tidak pernah mengeluh menjalani kehidupannya, namun dia ternyata selalu bersyukur karena dia sudah meyakini kehadiran Kristus ke dalam dunia sudah menyelamatkan hidupnya. Napa pole opa toh? Ia mau patun nakatuan tatoo.
Taagai ta maaboyo-boyo, maajama, undaka kande. Kita tak bisa mengakar susi Rasul Paulus. Denopa kadan na pumatu at totemo, maadin la umpakilalaki. Antamanan nungan lampenanta kumua, apatongan tupatun na kaleta. Nia keden pite me penggauran kale. Den pite me dosa siya kasalan tu nenek siya tontong tapogau. At totemo larampok el kopuang. Si sola pena malambu. Si sola kale mengkaulah. Kumua yamote tu katuanta tula mendadi pemala sundun lakopuang. Hidup ini adalah kesempatan. Di minggu Advent kedua ini kita akan merenungkan tentang kasih Kristus yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kelahirannya. Dia sudah menjadi penyelamat bagi kita. Olehnya itu, mari kita memberikan hidup kita, hidup yang sudah dimurnikan, yang tidak bercampur lagi dengan kehidupan duniawi. Puang umpas sakeki. Ta mangkatarang itu kadan na puang tasule untiroy tu kalingkang katuanta antama aka dalam penanta kumua aparatu patungku dadi tamatelino lama aka daduka ke kumua kurresumang apuang bela nama masemi siapa kaboroomi tontong umpas sake tu kalingkang katuan anama adin ia tu katuan ta ma adin mendadi katuan kiangga diolona yang moto butung den siapi atu na bengki puang antarampo mengkatoba umba kale siapenanta anta tampe tu mintu kamakara sampai na Pak Porayan kale, Pak Porayan lino, anta membalik siya mengkaulah lako puang. Amin kadan na puang. Ta pada tukku usabu pas sambayang mangkan pangandaran puang Yesu lako muri-muri ina siya lako kita solanasang tumak kada na kuwa uambe kido seruga kipalako na di pakalaabi itu sangami ana patalo tu parentami ana dari tu Pak Poreami lantilina susi do seruga bengkan silasan na kikande aloyete siapa ade itu salah budangki susi kami pagari salana atau kesalahan lako kaleki siya dak melorang kan diroso sangadin narinding pala kan dak narandangkan dia tabulituk belana kamu nampui parenta sia kapan sia kabal abiran saya lakona amin. Taben dan solanasang tapada usab itu dia na 12 kada kapatongan na rasuli itu kada na kuwa kupatongan tu puang matua ambek makuasa puang umpa dari langit nalino sia tu Yesus Kristus anak tunggaana tu puang ta tu kamatotoran na penamasallo na tambuki sia na dadian ni Maria anak darah tu mangka umperasai padi kapua Pak Parentana Pontius Pilatus dia ata mate na dipeliang tama parenta kamatean tonalo ma pentalun tuo sule dio memintu na tomate
Kende kelangan suruga unisung dio kanan na puang matua ambe makuasa. Na domai na naila sae umbolai salun na lato tuo lato mate. Ku patongan tu pena masallo. Kombongan masallo sa seng lele. Kasih pulungan na to masallo. Kadipadeyan na kasalan. Katuan na sule batang kale na katuan sadakona. Amin. Kamu topulo sang lampang. Kombongan masalo na puang matua nalambi atuna lau sorangang ki pemalakta langan puang matua yaitu kadan na puang matua lau nantak ki diala lamai pak pudian annan pulona annan angka sang pulo talu saelako sang pulo apa kumua latamana banuami umpenoloan pemala ditunu pupuk la umpaleso pangalonangku mati kaleni tuna paombo randan dipudukku sia nasak budara lengko dilaku tongkulan kama parisan di parangkolako kita semua totemo den tu kota misa la umpatu tahu tampak bela mo kalena batu disabilitas mai komi tamenani nanian kombongan karua pulo na apa angka mesa anak angka talu paranuna tayan uang Salam aku
komi tama sambayang. O ambeki dao suruga, rampokan usorongan penombangki lan pengkarangan umpetale sukaran alukmi. Mintuna te kiala lan mai tu enan mibengkan. Kipalaku ammi pasakke sisola tu diona pa kaleki angki pake situru pak porayammi. Tarima mi puang belan na mintu na te kipalaku lan sanganna puang pelakbak kasalangki Kristus Yesu. Amin. Jadi kompongan masalah na puang atau tetoma si solat teruan Indo latane umpe kilalai tudio na allo kada dianna teruan Indo yang mutu PWGT organisasi PWGT tumarin tontong bantang bendan lan pak kabrona puang saya lako atu totemo ya tumuru una 55 tahun nah di benat tu toron Indo napana ata itu acara ya teh. Kegar menghadapi badai.
Oh ya, pendamping PWGT dari Komisi OIG, Ibu Berta Tulak. Bapak Barto, selaku pelayan firman, mewakili lansia, silakan Oma Rombe, silakan. Iya, karena kemarin tepat 55 tahun PWGT, bukan PWGT KPJ ya, PWGT, seluruh PWGT. Puji Tuhan kemarin kita sudah selesai melaksanakan perayaan Natal dan ulang tahun, dan hari ini dirangkaikan juga dengan liturgi ibadah. Nanti lagunya bukan tiup lilinnya tapi kipas lilinnya ya. Bahaya kalau tiup lilin. Oke, mungkin kita bisa berdiri. Sama-sama kita nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Kita akan potong kue ya, mungkin rame-rame ya. Nanti bagi kuenya setelah kita ibadah selesai ya. Akan dapat cupcake satu orang satu. Silakan. Terima kasih. Mari PWGT Jemaat Keramat, kita akan naikkan pujian Mama Setongan. Disambung persembahan kolintang.
Kure sumanga pole paraya tu mama sena lako kaleta belana puan liu kaboro tontong uron dongki ke Allah siake bogi mandalana tasik mandalan pa iya kaborona puang langko kaleta langka nata nete malangka bahia malang tina puang saya lakona. Kure sumanga pole paraya tu mama sena lako kaleta belana puang liu kaburu tontong uron dongki ke Allah siake bongi mandalana tasik mandalan bahia kaborona puang lako kaleta langka nata nete malangka bahia malah bina puang saya lakona. Kure sumanga pole paraya tu mama sena lako kaleta belana puang liu kaburu tontong uron dongki ke Allah siake bogi mandalana tasik mandalan bahia kaborona puang lako kaleta langka nata nete malangka bahia malah bina puang saya lakona malah bina puang saya lakona. Lenduk malutena tu torwanindo lamenani laur rembang kulintang
Bay belan na biasa unte pesang le jadi malute. Biasa unte pesang le malute. Ya, denau pa torwan nindo tontong di pasakke. La bendan menda di saabilan kombongan lalan tondok siang bumba nani la torro. Jayalah PWGT. Damai di hati. Lamenta maki ipangimbo sangulele. Den bak tu pira-pira pokok pasambayang tu pada isolanasang lompas sambayangan ni. Den tu sang siluranta lan atu totemo lan kamalaman batangkale belan nasaki. Ibu Elizabeth Tosingke, Bapak Yakob Banne, Nyonya Adriana Rora, Hans Tandung, orang tua dari Nyonya Reni Ruruk, Bapak Nestor Kuera, Ibu Eni Yetola, Jessica Palalung, Darwin Salurante, Bapak Nicholas Mengedidi, Bapak Petrus Pulung, Bapak Herman Masa, David Lapu, Bapak Ruru, Bapak Andreas Garin, Nyonya Yakolina Tandiarang, Oma Awin, Opa Stendin, Bapak Habel Tiondo, Nyonya Deborah Parana, Bapak Yulius Pangala, Nyonya Iin Endang Kristandi, orang tua dari Bapak dan orang tua Bapak Yafet Parmulyo yang sedang dirawat di rumah sakit di Makassar. Yamoto kombongan masalah ona puang meloke taparawe penanta ta tole tukku ta mas sambayang. Kita letuk kurampo umpama diongan penangki syakaleki di olo mala abi imi o ambe mamaselan surugalan melambi totemo. Kure semangat mamasemi o puang mangka umponoi si ungkamaseikan. Angki maadin sipulung melo. Maadin umpudi-pudi umpakala abi itu sangammi. Mangka mo kibasa syakirang itu kadammi. Apa kami tutang Pak Abela kan puang ya moto la tontong kami usi solangkan penama sallo la torro lam penangki angki maadin no puang untiro melo te kadammi angki maadin untanda itu patu borongona lalu mintu tengka ke ede eki kamu kira no puang tulang pamatoto kan angki maadin umpogoi tudiona kadammi. Kure sumanga opuang atu mamasemi lan kamenomban atu totemu opuang si solatoroan Indo umpeng kilare tu diona allo kadadian dini ungkombongi te organisasi toruan Indo yang mutu PWGT selaku atu totemu opuang maadin 55 tahun numuru una Kikure sumang opuang belan na panganta pangrondongomi. Denau paa na mendadi saabi lang kombongan lalu tondok sia umba-umba mi panangkan opuang. Kure sumang opuang tutommi. Tumaadin rampo tuk kumenomba umpudi umpakalaabi ikomi. Layan na tu inde banua kebusungan mi laya tu pada jona luongan banua si misa-misana. Kursumanga tu pangantaami siya mamasemi tu tontong umpas sakke katuang ki opuang salako atto totemu opuang maadisiakan masakke opuang na denno pa ya tu pangantaami siya pangarondong mi tontong paladadi lang katuang ki tu laki tingayo lako pamatoto akan opuang lang kapengkarangangki bengkang kabataran angki maadin usayanan mele itu pasanan mi bengkan lalalu kombongan la jolu inan pak jaman tumang kami parnayangkan si misa aki opuang ambe mamaselan suruga ki pasamayangan opuang tu taumi tulan agan totemo lan kababandaran katuan belan nasaki dan batu pira-pira tomi tumang kaki basa nambai dendu kapa opuang atau tangki basan apa kamu opung untandai kiranuan kamu opuang larampolang katuan na la umpas sake teme tomi tulan na kamasakian
Ana den no pa maadin maleke melo dio misakinna anak sangamik tulana pudi siya na pangke. Kipasake duka tu puang tu taumi tulan na agan kamasusan. Belan na natampe to nakamase. Kamu opuang tula tontong urrondongi umpamatotoy. Anna maadin tontong matoto bantang alang kapatonganan na siya maadin lamawatang unulay tuagan na. Kipasamayangan opuang tutaumi tutontong bangalan kamakarasan pena kamu opuang tula rampo undedek itu batu ba atengen na maadin mengkilala melo anna maadin mengkaula sulela ko kalemi. Kipasamayangan opuang tu anak-anakki siya toron adingki tu lanpa kabitiran lanpa kaloboran pasake opuang ana den no pa temeyanakki siya bati iki maadin lobo melo anna mendadi anak-anaka menolo di olom pasake galan nilu kapasikolan marasan untuntung kamanarangan opuang den no pa anna birisan melada anna pisan atu opuang lanappa atu diona asele meladaana. Kipasambayangan opuang tutaumi tumarasan duka undaka pengkarangan zaman kamu opuang la umbukaran meloy tulalan denau paa anappa itu zaman anna tuutun mengkarang anna landuka mintu una to opuang la tontong ko minakilalay siya mintu kadipudian lana pakendeke mati olo malabi ini. Puang ambe mamasilan suruga tontong kipasambayangan o puang tu tomatuangki raputalangki tu umba-umba nanay at tu totemo mambela dio may kami kamu juga duka o puang la tontong urrampoy la umpasakke lalu mintu tengka keedeen o puang siya la tontong kampi mamisa lalu kapasambayanganki. Puang ambe mamasilan suruga. Kipasambayangan tu pia biung tobalu. Tolan kamabandaran katuan. Kamu tontong laung kamasei siya tontong umpabatta o puang. Lan atu totemo lan naagan totemo do ka o puang. Nenne mailu tu penangki belan na yamotea agan COVID-19. Apa tontong kan maapasare mati olo malabi imi kumua kamu puang tontong umpama totookan. La tontong usisolangkan ang kitontong mawatang unolay tiya agan niyate. Denau paa ana mambela dio may kaleki tesaki iyate. Kurre sumanga opuang ki pasambayangan tuba atu pira-pira program tulana pogao kombongan mi lam minggu-minggu lasae. Pasake opuang ana maadin di pogao umelo na kadami nasangammi tula dipudi siya dipangke. Toma parentaki opuang tontong kipas sambayangan la dona mi madona taru utama tondok kamu umpas sake dino pa nama adim parenta melokan situru lalan pa poream mi kamu. Opuang ambe mamasilan suruga yang kimang kami nomba pada lasi sarka-sarakan la sulekan la koongan banuang kisimisa misaki na denduka pa turapat laki poga udah ka opuang lami sisolangkan angki maadin maaling kamelo ulingkay tekatuangki situru lalam poporeyami denau pa opuang lan minggu-minggu pa ananungan te kitamu iya te maadin kan opuang laung kakak kaleki angki maadin tuo masero tuo menolo dio olomi kurre sumanga opuang tu mamasemi tu tontong payan lang katuangki. Denau po opuang napak kamasyami tontong ladadi siya tontong lami po pempayan lang katuangki kami taumi. Ya mote tu pasambayang ki opuang tarima mi opuang ami pasake kan tumintu utami lasangan na puang ki puang Yesu kirampo masambayang mati olomi. Amin. Kombongan masalah na puang taben dan solanasang
ta upu itu kami nombanta tapu benani tu papudian napuang matua murah kombongan masalah na puang malay mo kami umpatarro ite katuan pa kamasian na puang na iya mo rato kaparanuan iya to tutontong umpatigega kami uling kay ite katuan yadu kapatu kaparanuan iya to mipokinalo la usundun ni tu pasanan tengko mendadi saabi dio na kareba kaparanuan na Kristo pasak kami tu katuan mi tarima itu pasakke na puang mura umpasakke ki siya ungkatirin naiki napuang mura umparangi ki lindona siya ungkaturuturui ki napuang mura umpatiruang ki lindo masokan na siya umpasiria ki kamarampasan. Amin. Tama dokom. Kombongan tuna kami say puang tara pasatu ta perangi tu atu pira-pira pepasan laku te sangat minggu lendu na. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya Bapak Penatua Julianto Bartopakula yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani hari ini. Majelis yang bertugas kantoria pemain musik, operator multimedia, dan live streaming dalam operator sound system. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Komisi Ibadah dan Liturgi untuk warga jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming dapat memberikan persembahannya melalui rekening jemaat. Tuhan memberkati. Rapat pleno majelis diperluas. Pelaksanaan rapat pleno diperluas dengan jemaat akan diadakan pada hari Minggu hari ini 5 Desember 2021 pukul 11.30 WIB setelah ibadah jam 9.00 dan akan dilakukan via onsite dan online Zoom. Link akan di-share di grup WA warga jemaat dan sektor, demikian untuk diketahui. Penerimaan anggota dari gereja tidak seajaran ke gereja Toraja. Disampaikan kepada jemaat bahwa pada ibadah Minggu 12 Desember 2021 jam 9.00 WIB akan dilakukan penerimaan dan pengakuan Saudara Herman John Fernandes untuk menjadi anggota gereja Toraja. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Warta kegiatan HRG 2021 dalam rangka pencarian dana Natal dan Tahun Baru, maka majelis gereja selaku pelaksana HRG akan membagikan amplop HRG yang akan dibagikan oleh koordinator sektor
serta dapat juga mentransfer via rekening gereja dengan mencantumkan berita transfer nomor PSB HRG 2021 bagi anggota jemaat yang sudah menerima amplop persembahan HRG agar dimohon untuk segera mengembalikannya ke gereja. Mohon partisipasi dari segenap jemaat. Berita sakit, mari kita terus mendukung saudara-saudara kita yang sudah didoakan tadi oleh Bapak Penatua Barto Pakula. Juga selamat kepada Bapak Ibu, saudara-saudari atas pertambahan usia untuk 1 minggu ke depan. Demikian warta jemaat kita. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini. Koreksi tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja, tata usaha, dan majelis gereja. Ramporan dan lamotu kapenombanta mai komita tontong si pakilala, si angkaran, si kadamak lan puang Yesu. Mai komi tabendan tapudi puang, lamai NJNE Yesu to patunduang.